Saunari neng Rona Mahami. Di nomor meme buru nami doho hela nami. Buhut mamohol di hela nami doho buru nami. Anggian marhite tangyang nami. Dapat apa pasu naulina nadinggan ima di hela nami doho buru nami. Baik damang ma. Gawe bang. Rodo ausia luar garawi. Ino na
Dipartikan dia nauli dia sudah kan berbeda botan. No, ang kurang muna marga ng gula. Dina sa mga pasahat dia ko dulu. Dina magdalo pasok-pasok na persarito kami sa bayan ng bata. Asimat sa araw ng mga bata. Sa kilo na bayan mga auto ang ari-ari man niyo. So, ano ko pato kami? Langsung malihat na yun. Tama yun ako. Tulo-tulo jalan mo. Kamu pasok sa mga mata na mata di dalam. Boleh di soal terabot terpatu kami sang tulang muna marga ng ulan. Las maruhan badan las manangguhan ketubian minat. Asa doon namin sa hatang na madua. Asa bitin na tinok na golang-golong para na. Boleh di soal teraboy kang pasatan hindi kasi dulu mo. Saya magkadibataman itong mga kita sa sini. Semua ini masih kami tulang marga ng golang kabintang horas dan tulang. Ada. Ba, aja lapos lo, kitusan. Parang piringin na bago siya mo mapiring sa ni. Ay gora ka be, chat ka, pirang ka iso.
Matangiyang huriyat tatarmobi di ulo sinakinani. Takasdo di tamiang ni ima amang pendeta. Di ramoti do jala dinggan marture unay ulo tadi bagasan. Atong marhiti di papay namuna. Isikapi ma atong dipasu-pasu akan ni jaman tangan muna asawadong mo se akka ulaw na dinggat tarmobi tuhurian itu hatta. Holan hata mo yate do na boy pasat kami Tuhanmu asa dolon nami ma asa bagot ma namarato dulu na ido anggom marubian koras mahami pangulan ni huria do pumanina na majalo maripat ganda ma di hamusuhu na mga dayan wala te gulong mga pasat kami matubo kapasahat ma dengan sinamolerta kemata perbinggan basai ala dilion dohi kita hahipason boy kita marlas niroha ima disadarion ima diulang pemberkatan ni guru ni huria ini. Jadi memahami nomboru kita siang kumuan ina siang basmirohat nomboru. Jadi kumus kami yang nami sekeluarga na bahagia ma anak todo boru to nang pedi pangaratuan nasida sedapat anak kerejeki ma ibu ma andiko di jadorna sehat-sehat kali pedi pangaratuan saya dapat maka pagaran na lomak atau pergerejuan natul diringgan na. Jadi maboru pe nang maboru sesipu magudang mahamu maboru sehat-sehat kamu ay duduk akka yan pemuna. Jadi maboru adong pakayota anggarata somon besmirohata somon katlojuan matok wadik tang pola sihatao gudang tang pola sepujion. Jadi untuk semua dia peknon pangalian nami di haroro nami balas marohani ng boru kacakon di haroro nami oleh atema sama lima hata siang kami pumanina Lembro pangulan ni Huria ng kapungan nina laman jalak kami dan kamu majong musik na hukas itu. Di ulau ta marhite di pasok ni dere muna di doa sesudah dari marhite ma apara si doli manang haduri nami adong do di pasatani ima tuor idur taino di ulat tadi bagas sadarion haduri di namar padang manita kami to gamanurung tong sone mati tulang ni hela nami naing gola ini batu tu ang giat mga pita-pita tua materi bata tujulan nariyo asiro hani dibata dibasaut jalan sikto di debata ma akas nakap ni rohani kelata do boruta tujulan nariyo marite ma hadoli kupasatan ma so sinamot ni boruta juga kasadare tuhamuna hadoli nami mola butong sono na buter pasatami tuhamuna hadoli nami marganeng goran dok jalalas marohamuna haduri mati itu molo tung adong dia ka ulaun ni ima di amang boruta marga silabat tujulan ngariwa bolohane ahaduri di jolo hamuma di tuli molo hamuna di jolo totong mahami di tuli di akka ulaun ni amang boruta marga silabat dorong nami ma son na pinasa namin si titik masih gopa gulang-gulang pangarabok na
Maula tung songonok pinabutar pasahat tani sinamot ni buruk sanon amat dari batamang buhi pasukan. Madudo. Dos maraka. Isi mana lau majalo hamu dokan. Jadi mau natin marito hatta. Mau natin manang dihamo sa luhut na talumubing marajan kumuranan marga madulong. Talumubing malihita po na suhut. Nenggulan si Regar. Posrohak po talumubing malihita nenggulan to si Regar. Asa dos tahita. Molihita na dong di hariat timuron. Asa sana sahih mahita te. Ate, andi doli si Regar doon nenggulan. Jadi ang arodo ho bapak. Seping puluh. Naksabi hape nung adi basa pamurot ta dimasong otik marak. Dibagi lagi dia dos namoti nagudangi tuhita marga nenggulan. Asa dok mangatata talumulun na tuburuta. Bosro aku dengan mabayan atata. Ay nasorong dua roh di surga sing acan di hatam dua. Jadi awak makirim dua itu tadi dua ti hatam itu masuk to. Lagi dos mang sakababa asay beti kamang murtod dua hatam naroho 70. Ilo lapatan na naroho. Mo sakababa pilokor. Now inama jadi kami mga jala horas mau natin madiamat na martua di Batak. Mula siya kami tulang nenggolan nung atunggok rohan nami. Ala dibagi amudo sinamot nagudagi. Tuhami marga nenggolan. Kami siya marga nenggolan. Madong mau liate talumubin madiamu marga manurong. Ala di pasata mudo sinamot nagudagi. Kami behu jalo kami may songon nidok nagdodua. Bulung marnatapo ina bulung si marlasuna. Nung ako talo kami dapat timarakko pasaton nabi mato ata pasu-pasuan. Matido. Sa hoppe jawi marbelang bulan tung sedia beberi hot be itong buru ni Matido. Asa balik yang mapagabi timudal ko si kaduan. Ari ni buru namin rober namin magabi ala rumah kita tong marsipaw Matido. sahat masolu sahat kubortian ning garas leleng mahita mangulu jalahut jalahoras songoni basya kami Matido. si jalo titi marakko Gabi. mau lihat deh Yala sila na manang terkin ko pas bere jadi do kay ina masuk-masuk na aw mata na bagay na kamu tudulan na ron kung si Dino malam ina sana rin ang bonok ko itu mo niya puro mano ay ulo di hari ina bulan luwan Oh ya. manurut ko si manurut ko tapos yung may lang nagsabi ang laki isa malapit na din yan si Sorte makapilihan Bertemu matong harga itu asa tateh kita secara bori. Kamu mah harga piri itu iya. Asa tateh kita secara bori. Horas. Jadi Sony mak. Anu dara nama jalan hadirin nami. dos rata Dia mau bermusik nami. Nenggolan hari majalah hadirin nami lima nenggolan. Tama jong musik na perkusi. Adolita, ya. Saya utang. Adalah Adolita. Adalah Adolita. Iya langsung. Iya. Konton. Adalah Adolita. Bye.
ni huriat ta marhite na kosona. Bisona mangboru. Rodo ami raja ni hula-hula una. Dinapasahat ton ima ulos pasamot. Kita nami dong moro tujulan nari dia mu mangboru nami dong mangboru nami. Janji mati pasak di bata kata yang nami tuhamuna. Sono ulos pasamoton, pasamot nauli ma, pasamot nauli nari kema. Dito ngotongan ni akta keluarga muna luwe akaya nak muna tujulan narion. Saya berita horas ma, berita penggabian di hamuna akan murai. Gajang ma berita horas, gajang ma nang berita gabi. Di hamu akan manggur nami do, naburan do nami manggur tong nama tuai. Ador haduk kama, koto-koto ni lembu. Ador hati ni ma koto-koto ni horbok. Nang sarmat go ma manggur do manggur nami. Na koto-koto ko saat ma hamu tunabar nene, saat ma tunabar nono. Musik nani rekam ma musik kabar tusi. Anak
Dang budang donoku budak kudo. Sing modong sonare si anak kahululang na. Ate hatan itu hatkan nong dibasa ni amak pendek anak ki sing ngebajun Tuhani idu kutu utama si dono kudo hamna burukku. Jadi muna teman Tuhan muna teman di dasaruna haradan itu sama dokter bitang nawit mena oh bundang sorok anak burbi hamris anak kadis baru budung kolong. Tahan sur masa pengewian masa turut kesedarion. Tak betunggian tak matu parkurasa. Pada mama musiki coba sama. Raul. Raul. Asa kadra mahoy nang baru manulong. Main Arguebir. Ano ba Arguebir? Okay. May Raul. Iro, Arguebir. Oras. Oras. Mulai ate matalog tutuan ala tipas dumi pasab ko bagatag motor yan muluwer na kitwat ay ari tuhan lang hati basado tuan basado tuhan bayad tuan mulai ate na dituan ni talog diri song nilo di ho jupri
Pada masih sedap kamu Eh. yang sakit. Rohan Mangkuari. Burkon Biasa. Kaya ikon ada ikon marmangkan tua nahon. Yang dia masang hatami dengan rumah tangga mu nomor sud bahagia bersama hari. Matutu. Mulai sering komunikasi sama orang tua. Iya, kok. Kalau ada tua apa? Terutama komunikasi doang. Nang hobi mel kita. Ya sih kita udah lego. Kalau ndo hatak mengerti memang. Mengira nama lo Jupri mengaju pasal itu. Soalnya masih rohano. Oh, lain na. Hela. Buam mau ibarat. Iya, Silaban. Silaban. Nang Simanurung. Nang Simanurung. Soalnya mau rohano. Musik. Iya, memang musik. Terima kasih.